election ji ne nam tam jam harong nga wede di election ne ba ga je pagnai ne ba ya bante magi parameter yam le ba ko ada india gi lai ba trend se ngal lingai dana sakot balum ko under developed country ada ni congress ham sang pai ni sakot dana pai ni praja je sakot te ba hojina bu india gi stage developing ha ba sakot lai ba sakot lai ba le mi ju chamane ba pangi ba aduna pangmudura ne ba thui myam se majida adu machine nungjin kari adu ada loi kauro ko afaba thaba phataba thaba ka kem leite aidi aina khanjeba da ko india prajana manipur gi myam na singmagadi ko awon bai se soidan legadam amma kamaina leiro duino da masai habi gre ko masai gi bjp gi ju narendra modi gi personality cult se matom dagi cult ma sagat paje masi apang minam thakne ba asing win nungai ba keno da collective authority plural authority lega da democracy da min khutang irabor khatang forum bado adu irabo gi follow le hawda ngasi manipur loi ne ba ar masmaina khoi gi personality cult se mi ma gi indira gandhi ju to gi ba si cult si to buji yang kup thana yeng bajing haraw roi ade atopa mana aina mo haining je congress na paisa pi ni bhaisu BJP na paisa pi ni bharju siengbu yelaju yumbu sarju mase toksina bane di masi kupthane yang kan da kari ko ge politics ko ai politics na taba politics khadrak kari gi noida ai haijage ba akoina ngaje aina nangond philips nu sinu ti gi bijab je philips na panga ga di ai jam phai haine ba philips na singma de ngond furakane kari gi noida aina nga bijab du mit philips nga cha phangoi ba ada adui mahutta nga adu phangna ba pukhi tobi dana toba tambi dana nga thada ba tambi dana majinja hun ba tambi dana adai nga pha ba tambi dana kathen yon ba tambi ra bok tambi ra magadi ko maju nga chani aiju nga chani masibu kari ko geda aduna leiba amagi laiba magi development ji angkan da koin parameters ani khak sine ba elevation of the poverty and the income generation kamaina leigeda kaido baino ba khoina nangise income lakta baine income du kedo wila kadoga la aduna piraga la kadra ba thok phangala la kadam ne ba aduna hauji phawada laiba train sidadi wasak khiba thabak pibagi posima thabak amata pidre adui mota khoi kanu yam tawre khoi gi thabak hena mangre job loss question of job loss la khre ba aduna hauji lariba pochida khoina kupthana yengba ya bada hoi magi bj aina politics ha gi bdo bjp gi strategy jam singe ba cap se congress na cap support tor mana vote am phangdab ne congress na cap support tor ba se sina vote am phangdab ne cap se support tor draba adu moi kirak tana khangak tana ko na moi na refugee ekai tor idu moi ju khange ba asylum on asylum ngai tor no zone asylum kai tor adu tor idu kai gu hamra vote am mangai ju khange ba ke da assam de lei ba lagni phuji bu noi myam citizen ho ne de ka do bo piro de adagi india ki mainland da lari myam jing sidi mapan da lagi ba moi ki indians du laksa ba juloi pam pot ne ba awang no poki de problem boi high bai wa ne adi mathak da mu india je internal security da yam na indian praja je yam pakhacha ba adugi anti pakistan adagi di kano jam wange ba cricket chana ba da sina ba phuna ba ngam ne ba tv yang ba da adu ju ko adu mu gi thak tu da magi nangi surgical strike adu phajagre ba loma gi do adugumba mayam je yamna chanana tawgiba pot ama leigre aduna aina khanjabada maswai jida yamna kupthani yengba yari maramdi hojik lakadri jun gi tang ahumda handaki trate su parliament ki mamang gi loisalaga sidagi sarkar semduini ko ade anobu sarkar ama paiba hograni aduga handaki ji si historic ni chahumga ahum phangbagai je aidi yanagi draba kansida demonetization wa de have yaroi wai akhoi bo wai adagi gst phai have yaroi praja adagi tax wang lo phabrne chakut palam kadai bu koge gi ahan bagi parameter da hai ne ba praja da tax yaringai lo da baina hoi di gas hoi gera petrol hoi gera chana thangna hoi gera everything tax chom wange aduga india government itself ti pithribi gi chakut pagi ranking da taruk subada lay na pongnari ne ba praja adi okhak yam ware ba ada sida question ma tholai je ma sida vote kari gi pir no ai sai dei ju ne ba sakhat ta bagi ne okay sai sida koi amata ka hayogi ge di kamai to ge da 300 bc ai ji kui re ko yamna 300 bc sati kui re ko
sida Plato ga Aristotle na hairam meba democracy di apangba lamdadi leitabna fai maram di kenoda yam singba matik sa mi ma mi chama akangai chamna bot hadareba kwai de pho mini mase no mo soidara leibak sig laibak wore ga mini thadareba kwai de bang ma thung khang do mili singa na mu wai ko thadareba wai duneba bot ka gi doji ada masi democracy gi wahan thok leitaba akoina mobocracy ga haji aduna aina khanjabada miyam da zu contribution piba praja ju singan ba ko india da ngasi ba praja singna ba wam tangang dri hoji rafal gi case praja khangde ba rafal ju kaino khangde ba moi thingu gor boi ni jan thingu phaba gi gor boi ni ngone ba ko okay 30,000 crores je